Parti Dhorom Songalam Chipupipin Pen Karbiang Longarat Kedoan Karbiarani Amiyalong Kidun Piajaphan Mindar Pangchu Kachuningri. Arsik Jiralama Puthakpen IPP Atum Pirangkia Mai Kangni. Hamren Assistant Inspector of School Asai Hemalong Kedo Electric Transformer Adim Pai Ingkai Nang Chipu Kachuningri. Joji Jun Jepin Kachisong Nona Pike Palam Dapusi IPP Meipu Rajendi Mungpen Ning Jepon. Aprang si birta kilara do anapan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Ang tan pen ke bang ki bi kicha swatuma phan PGR long pen tharli nang jila pen karbiang long ang kangalong ki du aron re pen ki du kicha swatuma phan tharli et nang jipu akemang pen west karbiang long philang pialong chisong ponlo. Laso chisong det pen tripartite talks dolo. Laso det pen KEEC atum pen ta chingki chingbai thulo. Lasila so puthak ratatumpen klardagalam ratatumpen kaching vai thupe me Japan non gebang jithang thang ni phai hini arni Westkarbiang long philang pi along karbi arani kheya pharman lamrai kedeng amai pi paman ponpon labang so me long karbiang long arat kedo anta hithi kulat kachubiatum anta la sorani aphan kulat inkir etra me long kachitong dun pe Japan rada cyclem bang phu mindar phangchopen chuningri. Lapen la so kachisong along majok ratchari atum kachijok dunde de Japanta chuning ripontu. Athela so kachisong ki kei longli philang apharmansi kachisong busi rada cyclem bang phu mindar phangchopen pachini pontu. Hello. Non ki wangi ni phahini thang achiklu ni kan kimi ni phahini arni labangso akar benglong rat phantame labangso kei kachisong ichun edi phansa nutin handame lakar so piar kachisong labangke litum karbiang longarat akimang lo mate karbiang longarat akisung pen jok nanggi po joini sila lato bangke litum kedamtang tarik troksi pen taring korat trok anil tum hadak ju krit troksi litum hadak kedo litum ini kedo tap kethak koli hadak la karbi ang longarat joy ki joy wani imina long ri long par itum war chuslai nongi po joini si ame kitu inang lo lasi karbiang long arat atuma phan kachuring ri bangke thang achiklo tarik hini nengkan kimia chiklo la bangke anutin akote tu mate la karbiang long arat atumhan bosame tuning rilo hala bangso apiar wigar ka vek sondi ko alam si rada thing nu ka declare po claim nang ji ma claim nang ne ma chisong nang lang ma chisong nang ne lo ma chok ke ma thema rada thing nu declare po hala soda lasi non ki wangi du terikari bangke bes karbiang long mate is karbiang long rimasa penang lok lasi na hok kidu atok anu akar bikidu ban same labang sorry bangke chitong dun lap ni po phansen litum nang chuneng rilo mate labang so prangke chutai pen litum klar dak pen litum nang chuneng rilo tan ong plote la sorry bangke vesta lo isa lo dukan dhuri tame bon klak pen si itum karbiang long rat chitu nang po halabang politician ka khalat ke bang politician bang khilawet po politik sa khelate alan jina benon halabang so long le phalang akachisong long bangke politik alam bangke la dake badu akorti putame wanri badu arleng sar putame wanri la dak bangke politik nang kachiyok dun de ni phan bangsi litum kachisong la karbilong rada kachisong tuman tame litum mai tame wai dak klar sapen hitum chuning rilo la bangke atima dake politik nang chiyok dun ri politik alan nang benon hadak long le phalang kachisong long le phalang claim kita long bangke dake politik na patu tunri anutin a political party tum same dak ekwantes nang chu endonri la bang lo hitung klar dak pen kapasni bangke labang non thang do ri bangke west karibing long east karibing long dukan dhuri bon klak pen kolat bon klak pen same dak nang chitong dun pet nang pobosi litu pen klar dak pen pachini lo dan cholo binglong arasi kachisong ente la alang tum haike alang tum ekwantes na chu eni du mate politik ali phansel haike nang ni jidun tap nang jidun philo haike mane nang kachisong napa bobonji pu phan he la ton phan se alang tumke ekwantes no endun la si tunga la marek tinte la sila karbi kachisong lo pot la si karbi pa amen kachitok karbi pa kurman ke wang lamon la chodalo lit pen klar dak kapasni wang lan chodo Arkoni phai thom kebra isiarni Indigenous People Party mate IPP atumpen arnisia phan diphukla balong leadership training padopon
leadership training tang det pen phirang kia mai ingi pontu la so phirang kia me long IPP TRP mei phu Rajenti mung pen kaning je pon ki Karbiang long autonomous council along non kachari bom Karbiang long along li phelang company atuma phan jojor bom tang lo la pen kuti atangka company atum pen wan et lo pusi akoi pipon non ilitum Karbiang long pustame long le bang ke corporate reading ke dam tang ki PG kali de ke dam tang se 44,000 point something thousand bighas ke already corporate reading si labang so a council Karbiang autonomous council abang ke PDR lo PDR abang ke la pohilo Lahorijan long bang 18,000 bighas lo Pludung area mati Langkayan area bang 6,000 bighas 24,000 EPDC lamen lo ठीक लसन हक सी लॉयर अमरी लोंग पुस्तमे PSP पोमेन पेन 3,500 बीघा किलो अंबानी फान कला निपियर ग्रास अमेन पेन 13,000 बीघा किलो कोलोनी लोंग पुस्तमे 1,495 बीघा किलो कद्दू कोवे नली तुम हिसाब हम एडलो प्लॉट प्लस टू एडलो प्लॉट 44,000 अबव बीघा बंके लाके कॉर्पोरेट अरेडिंग लोंग तमेले लाके की पीजी कली की पितांग कोदा लापेन के APDCL atau bangke la 24,000 bighas apartment bangke council aphan premium hisabe land allotment of fees 24 crores ke lake officially si APDCL atau bangke council aphan land and revenue along yel la pot si Lahorijan along la solar project ambadon data a project bang withdraw desita council sol pipot si long le bang cancel sedelo agreement bang 90 years apartment kache talk laba cancel ahead bang ke because of APDCL atum premium hisabe 24 crore pidiyat bane jordan paisa ken mane jor mati ta BJP IT cell atum niye je ke approve napak lango tu mati ni jor approve napak lango tu latung ke thang ta lidam de lutung ke kumane tang ho pulo te pot tu pulo te lason IT cell alidar dum sido date amenda niye det pohe lai chaning leng alang si niye je kan niye mati je approve napak lango ke damtang January 15 tiklo NCST pen hearing ke dobom hot haladak APDCL pen kidun bag representative kache tong dam ba hala so hearing lo na ke tenu na bangke tipuelo 90 years aphat bangke agreement ke talk lo sita Assam solar project bangke tiwidroelo lasi petitioner jitu case ke file bang la bang dismiss da choglo pomasi nilipulo project alam bang bangwe len alam siwa la penke nonta NLCIL pu a company pen APDCL tumbang lasso on the same land lasso strongly thak long latum 500 megawatt a project solar project la penke along le a requirement ke 8,000 bighas on the same land plot Lahorijan amat lo latung mati to lake joint venture si latung mati to kasi to e akam si latung mangke APDCL pen NLCIL bang ke tok del hala so bang nili hala so anun del IPP pen ki move abangnya kuluni PSP lata nitum case file lata notification anytime nang lepa already hadak pen na isuelo posipu nilong nang lele lang ni long lela sta na isuelo posipu nang tu long dapo posinai po lai siro la pen ke umrang so 9,000 bighas abangke halata case pielo notification action taken report hang elo dakke latum cipilo je nitum no mata thangta apus tini dundelang pusi latum report gitu apan hearing ke batai si duelo si Rahul Teron si attend nuno lo sud la attend nuno la panke alang li si attend ni lam lo tapi alang tini problem mate li ni alang bahani si lalu lasi non amat ke umrang so kesta hadaka bangka non amat ke mane activities bang awidelo project ke klani dak punam ro so lang dam tini Karbiang long autonomous council atum company atum aphan long li kipia long abarim song trok leaders atum anta la solong li kacho joralong cherabdun thurong pusi IPP TRP amei phu Rajenti mungpen abarim song trok leaders atum aphan akoi pipontu la MOS kache tok MOS 2 kache tok resim ka tang dum tok la song trok atum phan tabe ting ki ji than basi rong sor tum han pakroi nang po nang tu ubangsi la tum phan si direction pi amasi
Thong teron kenele ba jeng secretary si meeting organize amlo tara basa kache tong na bang ke MLA dunlo MP dunlo la pen ke mane dun la thong dun la si la so project bang pinang po binang bilong nang po la pen ke long leta pinang po dang tu ko si la so request sita MP hala da kan kang bang ke MP bang ke la ke final ka le pinang po thong teron ta long le pinang po la tu ma tar mane ladak nona bang ke tek long bang ke song trok atum ta abah ka leader atum bang ke long le ke jor long si ka involved dun kong sila long cerap dun se long le adani itu phan ambani itu phan ba corporate company phan long le kipi long sila song trok atum ta ha ramaju ke do pen hong wang lo hong do de pen this kaching ki kache than la government machine na batai de pen non accord ke sign de na ti bang ke long le ka yor dun long ma si sundun proof dang dak ton ngak lo non ke Vesker Bianglong Hamrenalong Kedu Assistant Inspector of School Asai Hemalong Kedu Electric Transformer Kibipon Adim Thang Natta Karang Khapon Kabidera Munira Phandapen Marat Maring Phan Antami Kaphiri Mimidu Lasonsi Arkoya Chiklo ni Phaing Koiraner Kep Arnita Milabangso Electric Transformer Along Migichu Ahirkang Tang Sugali Lasila Son Puluti Phiri Mimi Khangjang Pusi Jokomara Tumpen Chethan Pon Ringti Lasi un anakirapen Assistant Inspector of School Asai Hemalong Kedu Electric Transformer Along Pai Karang Khapon Padovek Nang Jipusi SDO APDCL Hamren Division Atumaphan Hamren Assistant Inspector of School Chokomara Tumpen Kachuningri Padopon Board Hall Pen Grade Sontimong Karbilong Ria Birta Karbianglong Longli Philangaputhak Chuchi Junji Pin Pen Chisong Ponlo La Soka Chisong Along Suluk Sudakatomon Nang Jablo Lapen kache songa songja po songja pia tumpen state gov lapen ki KEEC atumpen mei ingi ponlo. Bonda piniar nianta kichu na sai thek ponlong li. La soput hak so dagdaga hutpen sai deng phit nang jia porlo. Bonda non ki RG pading le namat alam ta nona bangki. Lam daga son nang mandet lo pusi. IPP mei phu rajen dimong pen ning jepon. 26 arni kasing wai palam te 29 kasing wai palam det lo lam dak lo ke ta na ke thor sino ke lam det lo mati age lam eta phige ka bilu ke hala lam le ko si ala angkin so ko si kiso air that room top of the thing ne ke that age no ga angkin samil jo he thing ne la ti le la si 26 arni kasing wai do di Guwahati 25 arni hampi long sing wai lo nili wang bom lo sing ba penap sing wai ma pula raya ti mu wang lo ngoli ko so la meeting pa juru ko karu a ho lam sin sa la ke nili ke sing wai nang du ni da pen sita the situation a problem ko so si la so problem ke so si pa so lang i pute sing wai ke sing sai ke du ko ko nang ni political le amuk le political party le kana ga sing wai da ma ko political leader da ma sing wai da hala tum tang ke na tum halan bang 100 gun lang nang ke apulong e sop to la pasu lage himon so bisu sarma pulote lage arbi da ninge tek ar e da ninge tek adjo da ninge tek analo da ninge lang alo da ninge tek lage la long si ga ninge da ching wai da pulote la le ma than ke basi non akoi pilo ke kaching wai long le phelang alam lam the si ninge je pe na tum aphan se ki pon government je na se si pon do pulote amen alote ko tang tham po se men ni ro ni làm thế xin những gì pini long le là tu car biển long le council tu là claim nang ni làm thế xin những gì pini là hai tu masih kasing vai tadi po front page lo tu kita pulut tina ma si là hai kai advice tu po tu council tu kai advice council tu mal si pilo karji kita me kai lipo la lo rasan pilo karji है Tum klaim klaim pun depend apen pilo klaim po lati tum ti hadak pui mati rat ya hem me phina me khaina kuchot po mati jitu constitutional ke lake un e akam ti la dam rong nak mati kali butha sidha sidhi lam lo goben aphan non ki punai bangke lasu a government aphan ajat pe non parem re tike tum pijar ke election un elo lailo mo de point lasi tum la phan
jong si election se det plote piklo dublang po athe khat ok tahino bibup tahino la posi la tum han bangke ang hoi patunang po parem jab nang po laso pensi tumbang tiklem tunang po kumitet atumbang lahilo batinang ke Sehingga we are not going to oppose and do not put a puppet, don't read put a puppet. Ate party bang dundolo. Party amen bang dundolo. Suppose rayanti mung dundi put a death is different. Mane anse taho lang nun lang pula bileg lam hai. Mane ahem tor lang nun lang put halai bileg lam hala ke. Take ka oppose ni ta be. Personal lage bang personal abuse mati di. Sa party pe na bang ke lage ni tum clear lo batia vision ta. Jong si election se de pulote itu bang ke parem nang po pulo mati. Labang sini na po. Te atulere han dama tharam ok na. Hala MP hem dama tharam ok ni no daki mati. Tasi ke thap ok hi bange lage election si parem delo te lage ke tha tang mati. Tasi ke lahaya ke si hada ke non ke rada tuma bange inut the hi mati. Rada thaman karju bange inut the sine thagi kali te hola amai ala pilo ka meeting precise bang se arlong chong prangi. Hala meeting ke precise ji la nili bong litong phase arlong war rat ke kali utha lasi la ke kacor tuk dang naku rada ha kacor tuk dang naku ay la tum no se committee kali pute isilam lo non council tum si tha notice se isu se det lo tenge la ke nili bong maluk target ki rong sor ki si thal lage tek ma hem kom na put chen nam ki la pen ni theng tu lo ni ki la ta ngata ngom polo mati la ta ki do dun malo mati ho asi alama la so non a sufficient hadi compel da lo a problem la so sin ang klang rong no athe Pinya birta lan si kang ton lo kardom.